thil tu le ngai tha tu te ama sa in chi pai ka bu fe ka cheu hei tun tu ma hian Jerusalem chanchin han soi kan dua Israel ram aboina sem ema engwanga Israel khu buaya heti tak maya in dona a chevel ram rang rang ten an ram chua in dona khura in dona muala engwanga lunge ti lai te po hi in ngai tuana hian a om thinem ka hrelowa chu vela chu tun tuma hian soya ngai thla hona han nei ila kan ti a an ron share anga a video te kan han en pa anga chu tiang chuan ngai thlak na neyang o Jerusalem hi Muslim ho hian an internet hle a lela ma chuan ti sa tak po in chanwawan nei reng la taka Jerusalem temple ro pui tak awang khuwa Jerusalem hi khovel mi zong deuh tho hian kan ngai ven emoti mai turani Christian te po hian kan ngai vena khovelin kanin chu lui maya Musalman ho khopui thiang lim ni in Muslim ho hian an nga ya Dome of the Rock kan ti Muslim biak in hi Mohammed avan lon na huna an ngai boka Juda ho tenan pu Abrahaman afapa Isaka ahlan na mun ni in an ngai ve boka chuba ka lal Davida din khopui hlun Jerusalem chu a cheber po lo thleng se hum hal an tum tlat na chanchin chu tun huna hian chui chho do ni tuna Jerusalem temple din na mun khu pathianin Abraham ne na afapa Isaka hlan tura ati na mun kha ni ya afapa Isaka ahlan na Moria tlang ngei kha ania he Moria tlanga nge hian lal Davidan pathian nen atanga asak dan tur adon mangim lal Solomon khan Jerusalem temple chu aron satan ta a pathianin ama an biak na turata na temple an sak tur hi asatu tur le asak dan tur shima hian a uluk ema sum nei le hau sak wange mo a tha le thiam na an nei awang emo in temple hi pathian khan an sakha lo phal ngot lova ril ru le thilti athiang hlim le fel nge na temple hi an sakha pathian na phu tlat ani Israel ro pui kanti mai lal Davida po khan sum le pai le theina kha anei ma se pathianin temple sakha phal tlat lovani Davida kha nangjong indomi thisen chuami ini awangim kaming atan in isalwang ifapa Solomonan ka in adinang ti in Chronicles bung khat changs o pakhat na bung som ni pariap chang thum le chang ruka khana lo soya ti chuan kum BC zakwa somriat pani khan Jerusalem temple hi saktan lal Solomona hawa saktan ania BC zakwa somsari panga a sakzo ania Israel fatem ai kupta an chua sanatanga akum zali somriat na chia ani poka Solomona lal kumli na mei tha a Solomonan temple sakna kha atana hei he Solomona temple masaber ti anizuya kumsari le achan ve chung an sani ka temple kha kumsang kha zakwa somsari panga November o sang kum BC zakwa somsari panga zokani November tirlama khan Jerusalem temple chu Solomon khan alal kumsom pakhat na sajau thein asak zo khan ahlan na inkhom hi kum ni pum hlum top mai an nei bokani Juda te hian Jerusalem temple a saktur bik hla an nei sang vele a chung te chu he temple hlan na inkhoma po hian an sabokani kan bai bula tanga kan mu dana tele kan hriat angin Juda ten an chuan em Solomon temple ro pui tak hi lal Nebuchadnezzar khan kum BC zanga somriat le paruk khan ati chep veka temple masaber Solomon na pathian ne na tanga adon sakdan tur aman ruwa engkim pathian ina apek liaw wakha lal Nebuchadnezzar hian ati cheta veka a original chu tuna hian om to lo tinani khopui dang te anglo takin Jerusalem hian bei atok ngun hle a
chin chia thei china tum som nga pasari som nga pani be atoka inman le inman non tum som li pali atok boka voisom ni pathum ngot hual be in a om boka Jerusalem hi tum ni ngot mai ding chuak le tur om to lo khopati chiat fek ani nge nge ani general taita sakut thak wanga Jerusalem temple atluk chiat nu khan Roman Emperor chu Constantine thunei na nuaya Christian rama siam aron nia ma se Christian rama puan ani rualin ram chunga milem bemi tam tak an om thawa mi te ril ru ne thei tak Juliana chuan lalna aron chela ma se Juliana chu milem bemi alo ni boknen athu pek po a khau em ema Juliana chuan Jerusalem temple chu adin na mun nga ya ro pui taka sak than le adu a chu wang chon ram chunga mi them thiam tam tak a lem zia lama thiam chi te a chut lama thiam ti chele ataka thok thiam mi chi sang sang kha khoma ti chuan temple chu sak that le chu atum na samaya apui tin theyani ngat chuan Juda ho le Christian ho chu anril ru eng emo kong zong taka min thei a in ring kat maya Juda ho khan an temple kha an ngai ro pui hle ti a rachianga temple asa puitlin theyani chuan aram chunga Judami challang ho atlon lung oi thei anga tin Christian ho po an biak Isua chu zoi zoi a phasan turim milem ma a akun tir thei a in be sei tlak pokani Juliana ka mishing te hi kan thil ngai hlut le kan ngai san manga hruai bau kan olzia Emperor Julian hian a rachiang le ani ti chuan AD zathum somruk pathum alo her chuwa chuan Emperor Julian chuan Jerusalem temple sak that le na thu pek chu an chuwa tarup maya lal Solomon an sak dan pian mang le mel mang chia an duanga ti chuan na thok tu kilkoi tu tan le an mamo zong zong the chuwa saka en dik tu tan athian arin ber mai Elipia sa chu aruat poka Elipia sa chuan temple chu man mo taka sa zo thuai turin na thok ho chu tura Emperor Julian hian lali suwa thu soi do le tin athu nei na sang tak le ko in herdang lam tum ve thin ma se mishing te ruwa man na le du thu sam chu chatuan pa chunglam ngaya engma lo mai ani zia lang chiang le thina Jerusalem temple sa thale turian mi tam takin ma la in na an lo thok to thina ma se temple original kanti Solomonan aron sak angka voin thleng hian sak le thei alani talawani ma sang Rom sarkarin Europe ramatanga an opthin nuwa khan ram thiang lima hian buaina chhum pui jing a in tandon chawa kum edi zaruk som ni vela Mohammed azui tu te lo lian chuan a che vel ram ashrut na sa hle a Saudi Arabia ramatangin chimle mar chak le thlanga Musalman sa khuwa chu alian zela tharum mangin ram an la duaya kum edi zaruk som thum pariata Jerusalem po anron lalea pathian nam than ni thin chu ring lo mi te kuta kum sang kha zakwa som pasari thleng khana omani helai hi muslim ho kuta tinani ber chu anni hi Jerusalem oprai ber tu ten ni nge a Muslim tenan opatangin Jerusalem buaina top thei lo in aron ring chuak chhota a ram thiang lim musalman hovina an lo op tamai hi Juda te thin lung chu chem te viang maina na a an mani ram chu nga nge pathian in mun le ram apeka nge an temple lo sak to na mun lui nge ni boka ring lo mi in an sa kho temple an han sa a langsar taka ading lu mai ni tin zan tina han mu reng mai chu Juda ho tan ahar sawatang le mitui parol tavinan thlir thin anti hi arin om leni he thilawang hian ram thiang lima lo cheng te lungai na le room ri chuan Europe rama Christian ram ho te beng a thleng a Roma pop urban tu na huai hotin Europe ram sipai rualten rammut anron tanta a
ti chuan kum sang kha som kwa pakwa July ni som pali ni som panga khan Jerusalem chu an vala le thei sha ma Muslim ho ku ta voi tam tak Europa Christian sipai rual khang ho kha crusader ati an ni a an beya kum som riat pariat lai chu musalman ho chu an opet thei ani crusader rual chuan heminu hian musalman ho pokin ram thiang lim chu an la let le a crusader in dona na satak achua chung kum za som riat chung vel hian musalman ho chu mi makta duai som ni pakhat vel an thi mana ti chuan crusader kan ti Christian ring tu te poka makta duai nga vel zat in an thi pha boka kha in dona wang khan ram thiang lim in chu na hian nun na chan makta duai som ni paruk vel an om ti na ni chu musalman ho win kum sang khat zani som riat lai an op mana ti chuan kum sang khat zakwa som pasari alo her chuaka general Allenby chuan Palestina chu tax ho kut atanginan lak let sak vele a Jerusalem chu British mandate kut nuaya an om a chutrang chuan tuna Israel khu kum bi a sangkha zakwa somli pariat mei ni sompali khan UNO in independent state atan aram puang tarup maya kum sang ni lai mai tlum te thlir an lo thlir ram khat nam khat anga in rel bol thei tur UNO ina aron puang chu an lom em maya chuti rual chuan khatatang khan Israel then oma cheng ho Muslim kan ti Arab ram kung ho khu an thin rim em thunga khovel map atanga Israel sarkar chu nuai bo ngal an tum ngal pur maya mei ni som pali tlai dar ruk puan UNO ina state ram khat ani apuan tlai dar ruka khan Jerusalema indona silaya ron puak ngal zat maya ni khat pum hlum po an ram chu ral muang ina om man lo tinani ber chu ti chuan July sang kha zakwa somli pariat thathuma ral le meu chuan arab ho ta turangai le UNO po ina ruaman thingtlang khuwa za som pani le aram square mile zanga Israel sarkar than chuan anei bel pha ta der mai zoka chung khuwa tang chuan ral tlan nuai ruk zet an om pha boka ti chuan Israel nuai chimi tuba in dona mei pui chu lo al chuak zuin ram ral muang ina om thei talovani he Israel ral ram thar loading hian voin thlang hian muan na tok ngai reng lova a che vel ram ten nuai chimi an tum tlatawangin Israel sarkar po hi ram dang te ai chuan a imbua sai na sa a mi pa po meichia po kumsom pariat an tlin chuan ral do nun chan an zirtir nga zela meichia nen lama in do nun chan zir hi Israel ram ba khovela hian an la om lowani ti chuan kum sang kha zakwa somnga paruk khan nassa takin a che vel ram ten an ron be ron vak maya Israel chu Israel sarkar chu an ngam lo na samaya a che vel ram ten an be ron po khan an mual pho dera mase hemikum sang kha zakwa somruk pasari khan arab ram tang rual chuan Israel chu ron nuai chimi vek tuma be ron ani le a chuan be ron na chu Israel te chuan niruk chung lekin jun niruk atanga ni som lekha khami in kar lekhan an ma mi ron be tu arab ram tang rual te chu atuk dol ngal maya chu in do na chu 6 day war tiavwa aron ni chawzui ta ni he in do na hian aram let ni vel zata zaw Israel hian alak pela mel maten si pai singa vel lai an chana hetatang hian Jerusalem po apumin Israel hian a opa kum sang kha zakwa somsari pathum khan na safe ina mel matenen an in nuai le a ma se Israel in nen a chang le ta tho ani khatiang khan pe ma se Jerusalem khuwa tluka khovela khop pakhat om to zong zinga nam tin te a chil le rui chil khuwa hi a om kher om love nam tin te rui chil khuwa ani tur thu Bible kan muni ngai ru Jerusalem chu avela mi pui zong tetan rui na nowa ka siamanga hun engemoti lai te khan Jerusalem hian the ngil a hlo tan ta emoni ti thei turin
thau thlakin an oma ma se tun hnai lok kum sang ni nulama khan iwen chuan Solomon temple sakna tur tuna Musalman temple Dome of the Rock din na hi Israel history nen a in kung kai lovani aron tia Jerusalem a hian tun main ram then khat ram tam takin embassy en nei thina chung zinga chuan Netherlands te Costa Rica te po an tela ti chong kum sang kha zakwa somriat July ni som thuma khan Israel Parliament gazette anti chuan the Jerusalem law charam pass tarup maya Jerusalem chu Israel khopuya pom ania President Parliament da gazette Supreme Court le Sarkar office te chu Jerusalem om tura ti ania ti chuan the Jerusalem law pass nuwa Jerusalem embassy nei te chuan Tel Aviv an in son dai thunga in son chuang nung berte chu El Salvador le Costa Rica ten lani nge nge a kum sang ni paruka anin son ani anni pe chu ti chok kum sang kha zakwa som kwa panga a US Congress in the Jerusalem Embassy Act an pass vele a Jerusalem chu Israel capital a pomma kum nga chungin US Embassy chu Tel Aviv atangin Jerusalem a son ani tur thu kha an lo soya Zilai chuan Bill Clinton a khan the Jerusalem Embassy Act chu adu lova tharuk dana embassy son lo na turin waiver anti chu an siam tazia bu sakhan kum sang ni khan a campaign la yin Bill Clinton ana embassy son du lo chu a soi sel vak maya ma se president ani khan US embassy chu son big lovim waiver dan chu tharuk dan zela a mang vele ta zel thawani kum sang ni pariata Obama a campaign la yin Jerusalem chu Israel capital apom thu asoya ma se anu loka athu Obama chunan suit le a ichuan kum sang ni som paruka Donald Trump an US embassy chu Jerusalem son atiam Jerusalem chu Israel chatuan khopui eternal capital of the Jewish people aron tia ron puang chuak ta dum maya June ni khat sang ni som pasari a chuan ma president dang te ti ang pokin tharuk chunga tan US embassy son lo na dan waiver chu a siam ve zata ma se alo tiam to ang nge yim December ni ruk sang ni le som pasari a ero chuan Donald Trump chuan Jerusalem chu lalda vida in kum BC sang khat palia Jebus ho kut ata Jerusalem alak niya Israel khopuya apuan nuwa Donald Trump chuan aveto power mange yin Muslim ho kut ata Jerusalem chu Israel khopuya ni ye ti na ron puang chuak ta dum maya embassy po Tel Aviv atanga Jerusalem son ani ngal thur tu po asoi tel boka chu mai po ni lovin Golan Heights anti po Israel ta ani thuan puang le a Israel in chu mi aron puan tel awang chuan an lom ni to ka a mun a chuan hun ser te fa mangin chuan hun man na muna chuan Golan Heights chu Trump hei ti in June ni som pakwa sang ni le som pakwa khan Israel Prime Minister chuan a ming alo phua sak ve zui ta ni US President Donald Trump a thil ti tu lo hian UN Security Council an ngai tu nga la ma se sang ni som pasari December ni som pare khan US President chuan a veto power a manawangin eng ma ti zui thayani lo UN General Assembly December ni som ni sang ni som pasari aneya an ngai tu vele a chuta chuan vote an thlaka US che dan du lo vote za som ni pariat an om ngal thot maya ti chon US tana thlop tu hi vote kwa chawmania vote thak du lo hi ram som thum pangan oma chuta chung keini India ram te po kha UN palai khan vote an thak du lo khani a US le Israel ba ka UN resolution du lo lama vote te chu ram te naw pasari Togo te Micronesia te Nauru te Palau te le Marshall Island te le Guatemala and Honduras te po hi ania ama thlop lo ram chu Donald Trump chuan chin chi atakar in a shek ta mak mai khania
heti tak maya US mewina abuai pui viau chan hi thil tam tak om thei ani a chung zinga langsar tak mai choi hi ni tuna USA a an scientist ro pui le thiam tha tak zinga khuam Israel mi le san tam ma aram mi pui zinga po Judami tam tak an omawangin an tran lo thei lovani America thluak chu Israel ania Israel sum le pai chu America ni thung an lo ti pha hial na chan po khani Juda nam hi an thla tu te atanga pem kual thin nam an nia Abraham hun ta to pem kual rengin hun an manga an rama chi ri lai khan an pem kual na sem ema general taita sale a ho te khan tam takan not bowa Hitleran nas taka Juda aswat khan mi tam tak chu an tlam bo boka ram thiang lim anti atagin mi tam tak chu an bo nual maya hei po chan om thei ani lali swati sen mo phorna an lak don khan Juda mi pui te khan athi sen chu ke mani le kan thla zel te chunga thleng ro se ti im pilata ma a aran awrual thupa kha nge kha niang ti hi mi tam jok terin danani pathian thisen an chau chu miau awangin voin thleng hian a then om ram tenen in do na chol lo an ma chon angai phat tareng bokani voin nia in do na tam tak an han ma chon chan te tin an chunga khati tak maya khovel ram dang ani lung te tin tun ma an hun ma salama tang to im Israel chan china hian Israel ram hian lung muan lai thamuang taka kum khat an man po hi om lovani e lali suwa thi nuwa phei chuan nasa takin Israel ram hi bei ira to ka tin aram parliament UNO ina ram khat state khat in rail bol thei tura ati atang phei ka chon Israel hian muan na ani ngai lova athen om ram ten an dona sem ema tunlaya Hamas te Gaza te mo fir fiak chi sang te na anin dona na satak heng Gaza strip the phei chu tuna heng khoram ang tak hini to a heng zong han thlir hian Israel chu do ron a hloa chuti rual chuan Jerusalem om na mun ani tlatawang hian pathian in a hum reng thowa a hum reng tho chung hian thamwanga an om kha an mani du lo than to lali suati sena mo an lak to miwa wangin Israel chu thamwang tak hian om thei to don lo ni ina langa tin khu Jerusalem in chu hian khovel ram tam tak he an buaya ti chuan Bible atanga kan hmu le mi tam zok na an thlir le an soithin dana chuan khu Jerusalem khumi har mekadon indo khovel indo pui pathum na lo chuana mun tur ni te pona han ngaya thil ni thei te po ni a tuna han omvel da tang hian eng po ni se khami chen kha kan han soi thei chin ni sela a tul le a engamoni te ala om chuan a kong dang te pon kan la ron soi le don ya tu tok phatang o